Mu Rwanda hari kuvugwa amakuru avuga ko umwana muto cyane kiri kuzamuka mu mupira w'amaguru, umwana wa Kiyovu Sport, René Uwineza. Reka turebere hamwe amahirwe ye yo kuba yaba umukinnyi ukomeye w'Amavubi ngo angana iki. René Uwineza niyo mazina ye. Mu mutima neza w'Inyamirambo umwami mushya ari kuvuka. Afite imyaka 18 yonyine. Umwana ukinana imitekerereze y'abavetera, asa naho atari ubu ngubu abikoze. Uyu munsi ari mu bana b'ingimbi bari kuvugwa cyane mu Rwanda, cyane cyane muri Rwanda Premier League. René Uwineza ibirangirire mu gihe bihangana bishaka igikombe n'intsinzi. Uyu mukinnyi udasanzwe wa Kiyovu Sport asa n'ugiye kwiba urumuri rwa buri mukinnyi twamenye mu Rwanda akadutwara umutima. Ese uyu mwana yaba ari umukinnyi udasanzwe Amavubi yibikiye? Muri iyi sezo y'imikino, Kiyovu Sport isa n'iyari ikeneye umurabyo urabya kugaragara nyuma y'intangiriro zikomeye cyangwa se zigoye berekeje amaso mu rubyiruko. Uwineza René ubwo ngubwo nibwo yahageze. Uyu munsi ahagaze mu mwanya mwiza w'abakinnyi bakina koko umupira. Ikimugira udasanzwe ntabwo ari uburyo yiruka, ahubwo ni ubuhanga bw'umupira w'amaguru uyu mwana agendana mu ruhanga rwe, mu mutwe we, yaba ari gukina aca hagati y'abadefanseri, yaba ari gutera ishoti rirerire. Uyu mwana muto akina ntacyo gutakaza afite. Nuko ushatse wanavuga ko aba yumva ibintu mu buryo budasanzwe, ku buryo abafana benshi ba Kigali no mu Rwanda hose badasiba kuvuga ko akina neza ibintu batigeze babona mu myaka myinshi yari ishize. Uyu mwana yamaze guhinduka impamvu abenshi mu birangire mu mupira w'amaguru mu Rwanda bari guhorana ubwoba, kuko ni igihe gusa akabereka ibidasanzwe. Mwakinyi iki mwebwe? Ni nkaho yakababwiye gutyo. Umutoza Stephen Constantine ni umutoza mushya w'Amavubi. Ibintu mubwira uyu mwana, urwego rwe ntabwo rukiri ku rwego rw'itsinda akinira Kiyovu, ahubwo no muri FIFA Series Amavubi mashya ya Stephen Constantine bari kumureba. U Rwanda rukeneye amaraso mashya mu kibuga nkaya. Abereye cyane uyu mwanya w'umukinnyi ugezweho ukina hagati. Abantu batangiye kugereranya uburyo bw'imikinire bwe n'ibirangire twamenye kera, ariko uyu mwana w'umuhungu ari kurema ishusho y'inzira ye twese tutapfa no gutekereza. Bisa naho ikibazo atari ukuba azamara amabara y'ikipe y'igihugu, ahubwo ikibazo ni igihe gusa. Ese ni ryari? Kuko bizaba uko biri kose. Niba unkurikiye ukunda ibiganiro by'imikino n'amateka y'abakinnyi, ni hano rero ubikurikira. Niyo mpamvu rero ibuka ukanda like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibiganiro n'ibindi biganiro byose tubagezaho rusange, ibiganiro bibigisha buri munsi. Njye nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Twabonye impano nyinshi, ariko René Uwineza aratandukanye. Afite inzara n'inyota, afite ubushobozi, ubumenyi n'uruvugiro. Nakomeza uko ari, dushobora kuzaba turi kureba umukinnyi ukomeye cyane w'ahazaza mu bihugu by'i Burayi. Ariko se wowe uratekereza iki? Uyu mwana wowe umurebye ubona yiteguye kujya mu ikipe nkuru, cyangwa guma akine mu batarengeje imyaka 20 tugumye tumwitegereza? Dore ikindi kiganiro wareba.